Mentakas ni perlok ngan manrak sepi ko kubor. Ben bet ya kijing apo yang lajong ong utrom ya uhe ke Germany tungin sengap. Presiden ke United States Donald Trump hakas ni polai lo kento ya uhe ke Germany Friedrich Merz. Ba siam lapen biang ya kikam kijam jong apo yang lajong. Bar udah kerparu ya une unong sensar bahaden. Baun pelejeng mut ya kijing badon halayeng. Namar ba kajing per pedeng kita arngut. Kelanang jur halor karukum penbej ia kajing kenat hairan. Kajing elang pensoy ia ka hukum hak office de oval. Utrom mulaong unong sensar jong ke Germany. Pula-pula mlut ya kikam kijam hayeng hasem. Udon jing ha kaliang kajing wan buhay snong bat ke boarding. Bat kajing bat ke Ukraine. Ula kento yang na ka benta ka Iran. Kumtang akan liyau. Hatu pikwa ba ka Iran kendon ya kitiar nuklear. Ulaong ngat harai ha kajing kento ka bakum kane utrom mulaong ba Merz uday. Berpelejing mut ha kajing ya kenat pedeng ke Rusia bat ke Ukraine. Bat kumjuru ban sangeno ban tuklar ya kiri kiba persyang ban kanglat ya ke Iran ban penmi ya kitiar nuklear. Chancellor jong ke Germany uday ban penlut kambun ke por ban penkutno ya katma bat ke Rusia bat ke Ukraine. Ha ka ba ulaong ba uklem terekam setia. Bat ban penbej ya ka ri jong ke balapra. Kam tam ya ka jingwan buhay snong bat ke boarding. Bat kamduna ke por ban tuklar ya gitu ki balai na ka jingma jong ka Iran. Da ka ba pelong ya ka perthai. Kentup ya ke Germany ke jaka ka ba kamsingan ulaong. Ha ka ju ke por. Ka jingkot jong utrom ban penduna ya ki sipai ka US sa Germany. Kala penlengo iki babon ki badon ha Pentagon ong ke bor politiko. Unong yarap jong ka Kongres ulai tu ha politiko. Ka Pentagon kam siam la kemilenti ya kane bat kam siam la temu ban wengno ya kano ka rukom. Henry ngi haper sim khia ya namar ba ula sim khia bhaya kane ha ka por ba sensar ni kong ha ka jingtho ha ka truth social platform jong presiden jong ka US ulaong ba ka sorkar jong kadang bicar benya ya ka jingla ban penduna ya ki sipai ha Germany ha ka ba la kemilenti ya kane ka Russian kane ka jingkran kelawan ha ka por ba Friedrich Merz ulai jeng mut baka kanhun jong utrom kasale beny ha kajing keren bat ke Iran ka batmuan pengkutno ya kajing kan at bat kajing plibyang ya ka doreu ba harmos kublai sibon.